Mateja Perpar, palčkaste. Rep razvajenih otrok. Jo, nam je čisto dedek Mraz ali Božiček, samo da pade denar in je v štacuni poln voziček. Jo, punce rabimo maskaro in zraven vsaj 3 šminke, da nas praktično ne vidite izpod make-up krinke. Nohte nalakirane, dolge pogelirane, drugo coto vsak večer, frizuro novo za vsak džir. Jo, vse, kar bom dobil, objavil bom na Instagramu, da bom še drugo mularijo k tekmi v kešu z mamu. Jo, jaz bom svojo fotko skozi 100 filtrov potegnila, da vsi mi bodo fovš, ker to mi ego ful nafila. Jo, mi smo a je ni. Nikoli ničesar ost nam ni. Če ne dobimo, kar si želimo, se noro pritožujemo in resno zatežimo. A se kdaj sprašujete, zakaj ste sploh narejeni? Jasno, da zato, da ste pri drugih zaželeni. In zato ni previsoke cene, pomatram se do konca, da vsi lajkajo sam mene.